sana. Kembali lagi bersama saya Dezil. Kali ini saya akan mereview domino porsi Minang yang paling terbaru sana, yaitu versi 1.92. Untuk musiknya saya kasih musik pop Minang dengan tema pemandangan. Di domino versi 1.92 ini sudah ada slot terbaru, yaitu slot Golden Arowana. Langsung saja kita review. Pertama-tama kita akan coba review dari slot Odofu sana. Untuk bahan bisa cek di kolom komentar video ini, dan passwordnya mohon ditonton karena password tidak saya tulis tetapi saya sebutkan di video ini. Nah, kita akan review di slot Jinji, terus ke Panda, dan untuk passwordnya mohon didengarkan sana. Passwordnya adalah 192. Nah, kita akan mulai main di slot terbaru, yaitu slot Golden Arowana. Kita akan coba main di sini. Nah, kita review slot 4 player. Nah, sana kita sudah masuk di room slot terbaru. Kita di sini hanya memiliki modal sedekah karena saya tidak memiliki chip sana. Oke, kita akan coba main di sini. Apakah akan dikasih scatter? Oh, masih belum. Nah, dikasih big. Masih jauh skatternya kayaknya. Masih. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I
play dead? Will you regret everything